ngasi phone ki ba tuan ma che phone sing ni gi maroi ba pauksing khongga charaga ma'am da share tawjagi ahan bada aduki matik khangjin bada ka naraba manipur goi ba topic ama ma'am da hani han ba oina share tawjagi January tha asidagi manipur covid ki vaccine kap horagani habis ki matang da ma'am da share tawjagi COVID-19 gi laiset asibu thengnana naba Serum Institute of India gi Covaxin amadi Bharat Biotech ki Covaxin vaccine sing India da sejinana bagi ayaba piki bagoloina Manipur gi oina su saliba January tha asigi manungda vaccine kapagi thabak horagani haina Manipur government ki medical department gi phangba paw amana haidi Department asigi awang bathaki official amana pauksi asigi wari sanabda mahakna hai malem gi tuan ba lebak singda COVID-19 gi vaccine kapagi thabak haukibaga loinana India gi oina su emergency gi oina vaccine kapa haunaba CDC SO gi subject expert committee amadi DCGI na ayaba pikre maramasina Manipur su vaccine kapa haunabagi thaurang asi paikhatpani Laibak sin bathungna pangthokna bagom ngarang su state asida covid vaccine gi dry run test mapung pana satakhi ahan ba tangka ki oina state asigi health worker amadi health providers sing haibadi doctor nurse attendant medical staff angalwadi worker helper na sing hana vaccine kapthokani masigi damak health worker amadi healthcare provider lising ni phugoni thoga sate katara khandok tuna thamle loinana vaccine kapagi thaba asi sathanaba state asigi tuan healthcare center amadi hospital saniga ni phuga taru mangjaunana khandok tuna lairabani masida mathau tawgadaba doctor amadi nursing su training piba hokrabani hairiba center sing asida leiba but singda nongmada miyoi samarom vaccine kapkani maramasina state asigi oina lairiba center saniga nipuga taru asida park sana vaccine kapagi thabak sathabada sayol amaromda healthcare provider amadi worker lising nipuga ni thoiga satreka tara si kapa losinanabagi pandam thamli masigi matungna frontline workers sing haibade police paumi municipal waste collectors na singbasing asida amuk kapthokani masigi matungda tangkak naina miyam la vaccine kapthokpagi thaba asi makhatana sathagani haidena su pausina su makhatana phongdorakli makha tharakpoina miyam sanaleba ki mapau miyam da khudol tawjage lehaura male mark supply gi wotho kamdokre nepram krishna mohon matam gi khongsani kanana su khamba thingmangamloi loikre kumja English nganiga kun hauzik anauba kumja English nganiga kun ngamathoi lakhre malem gi miyam punna lanthing minarabasu COVID-19 virus ti maithiba piba ngamdana lehaura male kathokpa loinana miyam gi thabak tawba ngamgadaba MLA kunthraga mari kunthraga manga khak piyu Manipur sahi tarada sanaleba ontoki haina aikhoigi Chief Minister N Biren haikibadusu aremba tagadoribra kaino Suzakawa substandard oiba marks N95 sarga supply tarambagi watok thanipan helaba phawba muni mani haikidrei punamak tumin lainakre tawbagi budi draki kwamana gi watok su sekmok launa khidrei lukhaujai jogi lamphel pat imphal leb official quarter dagi lupa crore kungatret henbagi drug phakibagi watokti kanna launari hainari apen penda phongdoknari adumainama yamna thauna fana war on drug ki campaign sathariba government amadi mari leinaba authority nadi tadabagumna uri tungda kari oirakatagi haibadi khangdri udri loisin khraba kumja English nganiga kun laiba asigi amadi state asigidi COVID-19 year COVID-19 gi sahini haina khangnari government gi maikei su tawpham thokpa kaya tawridi haibabu miyamnadi kaya lumna launadabagi mawongde adumak ukhi unari center gi BJP na lusingbu government mamang sai English nganiga kungi March kunga mathoida lebak sin mathungna nomagi general strike laukthokuna COVID-19 lanthengnanaba semsakhi March kunga nithoida janata curfew lauthokhi government na COVID-19 virus ki mayokta general strike janata curfew lauthokpa asisu leba asigi oina awon bani haibe yai pukham thinkiba electric mai muthatlaga candle thankiba khuba khugiba punamak awon bangaktani hauzik leba asigi mapangal kallaba longmi lupsinga pham lo ahum lokthoknaba sangsilba khongjanggi manung sanba kumja English nganiga kungi aroiba numaijingda Prime Minister Narendra Modi na mahaki man ki bat pukninggi wa phongdoklingaida longmi singna pukham thinduna longmi singi pukninggi wa man ki bat su tabiyu haina laukhibadusu awon bani haibatai miyamna COVID-19 na kana lanthingnaringai tanjar state asigi oina frontline warriors amasum workers singini haina marks laikhibagi wathok thokhi
एप्रिल 13 क्वालिटी याउदबा सुजा काब मार्क्स N95 सारगा सप्लाई तौरमले हाबिगी मतंगदा विजिलेंस एंड एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन मेडिकल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल खरा फाम मंगा गी मपुसिंग अमदि अतोपा मियोय खरगी मथक्ता FIR नंबर 3/4/2020 रजिस्टर तौखि मदुगी मखा तरकपदा सप्लाई तौरंबा मार्क्स लिसिंग मगसने गे यंखै N95 सरंबा मार्क्स सैंपल सामसु खंगवटख्रे फगतख्रे हाइन मीडिया दा फोंखि नोंग हेक nganbga चीफ मिनिस्टर N Biren क्वालिटी याउदबा सुजा काबा मार्क्स सप्लाई तौरंबगी मतंगदा येंगसिंदुना अकनबे एक्शन लौखटकनी हाइन लौथोखि मतम अदुगी हेल्थ मिनिस्टर N Jayant Kumar नसु सुजा काबा मार्क्स सप्लाई तौरमखिबदु थिजिलगनी हाइखि अदुबु था निपान दि हौख्रे सेक मोक लाउखिद्रे येंगसिनबा नत्रगा थिजिनबा लोइद्रिबा जाला नत्रगा FIR अदु हांदोखरबा जाला हाइबदु खंगबा ngamdri हौजिकि ओइनदि मेडिकल गे मिनिस्टर इंचार्ज मिनिस्टर न ओइरिबनिना हाइदोखिबा वा लोचिंदुना थंबदि फगदबा मांदे इशू असि BJP न लुसिंगबा चुंगसिनबा गवर्नमेंट असिगी क्राइसिस मतमदुसु फोंदोकनबा लेखि हौजिक मिनिस्टर ओइरबा मतम अदुगी MLA सुरख हाइबम राजेना सुजा कारबा मार्क्स सप्लाई तौरमगी केस लौखलुबदगी N Jayant Kumar NPP CNखिबनि NPP गी थवोंग असिमक पाथी पुमथीदा सोंग थबुगुमबने हाइखि हौजिक N Jayant Kumar सु मिनिस्टर दगी लौथोखरे चीफ मिनिस्टर N Biren मेडिकल पाइसिनखरे S Rajan सु मिनिस्टर ओइरे अदुना केस नत्रगना वाथोक असिगे असेंगबा अचुंबा दुदी मिया मांगदा थमनब होनबियु सेनब मरा लेबसिंग एक्शन लबियु मिनिस्टर सु ओइसनु MLA सु ओइसनु मियाम गी यफनब थबक पाइखछि यादबसिंग अदुदि येकनबनी हाइन लौगनी लेमना अमत्ता थारोय हाइकिबदु थबक तो उत्पियु सप्लाई तौरंबा सुजा कारबनी हाइकिबा मार्क्स पटपा पुंबा गाइबिगनो था तरुक सुजुलगलबनी हाइबसि कौबिगनो अदुमनदी ओइरगा हौखिबा अक्टोबर लोइसिलकपा नवेंबर हरकपा अदुवाइदा सिबगी सांग हेनगलकपदगी चीफ मिनिस्टर याउना अखंग आइसिंग गिमिफम नवेंबर 3 पांथोक्तुना खनखरे मदुदा येंगसिननबा कमिटी सेमदुना मॉनिटरिंग थीना तौबा यानखि असिदसु नतना अतोप लाइना नादुना लैरिबा COVID-19 नारबसिंगदा एंटी वायरल ड्रग पीबा लोकल कोविड कमिटी ना ऑक्सीमीटर येंथोकपा अदुगा CM हाइस्टी COVID-19 लायेंगबदा कोनसिनबा हाइनसु यानबा लैखि यानखिबसिंग अदु कदाय फावबा थबकतो ओंथखरबगे हाइबदुदि ngasi फावबा हाइदोक्ट्री फोंदोरक्ट्री अदुबो हौखिबा डिसेंबर अमदा चीफ मिनिस्टर याउना अमुक सतखिबा रिव्यू मीटिंग दा थोखि हाइबे एक्सपर्ट टीम गी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट COVID-19 पेशेंट सिंग मतम साना हॉस्पिटल दा पुखत्तबना सीबेगी मरम ओइरी हाइना उठखिबसु लैख्रे सीबेगी मरम अनाबसिंग दा थांजिनख्रे मतम अदुदा सीबेगी मसिंग सनीगा हुमफुगो हुमदोइरोम अदुगा एक्टिव केस ना लिसिंग अहुमगा सनीगा मारफुगो हुमदोइरोम ओइखिबनी हॉस्पिटल मरी हाइबदी रिम्स जेनिम सीजा अमसुंग राज मेडिसिटी दा COVID-19 नारबसिंगदमक लैरिबा फमुंग मसिंगना ICU यांखैगा मथु याउना सहुमगा मौद्रगा हुमदोइरोम तनी अतै डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दा अखनबा फमुंग लैरमबदी याय अदुमनदी ओइरगा एक्टिव केस ता लैरिबा लिसिंग अहुम हेनबा मियोइसिंग करमना अमदी कदाइदा ट्रीटमेंट पीरिबगे हाइबसिदी अदुमक सममनबा थमली असिगुम्बा कया सिदगी CSO सिंग अमदी माहिरोय लुपसिंगनी हेल्थ इमरजेंसी लौथोनबा पॉलिसी अमा पुथोनबा लौरकपा ओइगनी गवर्नमेंट मतम मतमगे लौथोलिबे SOP कदाय फावबा ngakna सनरिबिगे हाइबदुदि गवर्नमेंट खंगलमगनी हौकिबा डिसेंबर 23 नोमाइजिंग नुमित यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पुंग खरगी इम्फाल लकलमखि हप्ता कंजैबोंग कोनुंग लंपाकता गवर्नमेंट सिंदुना मियामगी मीटिंग पांगथोखि मियोय लिसिंग मंगारम तिलहनगनी हाइकिबनी तिलंबसु याय SOP ngakibra haibadudi adumak ikhang khangnaraba ngaktani adunadi SOP lauthokpa ngaktana yaroi CA da record oina lehaunaba sina panglaw lawraga miyambu pangthanabagi thawang di tungkoina satnabasu yaroi suja kaba mark supply torambagi wathok tha nipan suraba phawba achumba asengbo puthokpa ngamdaba matam sana hospital la pukhattabadagi sibani haiba ngamba asima अतोपद मराल थंजिनब होनबनी हाइना लौदब ngamloi aduna mina sibada sinda sana sibana khongul haibadu kaudaba phagani haina su pausina su makhatana phongdura lusilakpoina atenma maruiba pawng tanga mayam da share tawjaramge lusilakpoina mapan goiba maruiba pawamana mawis loinabi miyamna phuduna hatkhre lamgi watho amagi matangda mahakna miyu ama nongmaina kaptuna hatlukibigi matung Jharkhandgi Palamu district Khunja singna Mawis ama amasuk mahaki loinabi phuduna hatkre haina police na ngasi phongdokre Palamu gi superintendent of police Sanjeev Kumar na phongdokgi matungina Pragash Singha sei kuntraga taruk koba loan athingba thangkhraba CPI Mawis ki member adu mahaki
स्क्वाडगी सुटी लौरगा डिस्ट्रिक्ट सिगी मनातु पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कुंदालीपुर खुंदा लेबा माके युमदा लाखिबनी अदुबो अरिबा लमगी वाथोक अमगी मतंगदा प्रकाशना ngarang binod chinga sai nipu kawbo miye ama nongmaina kaptuno hatki haina phongdokladuna ASP na haiki thawdo asidagi khunja singna prakash amasu ma ki loinabi premadi devi sai kunthra busu phuduna hatki bihar ga lonaba asuk pasing ama da leba khunduda police team ama thakre haina su ASP na phongdokli haina pawsina makhata na phongdoraglen thank you